Luke 18 verse 8. Heavenly Father, I want to thank you again this wonderful morning. Ngosi, for your greatness, for your love, for your mercy. We want to thank you, Father, for your faithfulness, Nkulunkulu, over our lives, our souls, and our spirit. Ngosi, siyabonga, we dedicate, oh God, we rededicate our affairs and ourselves. Nkulunkulu wethu kuwe, Nkulunkulu wethembekile, wena lokuya masinyane, siphe Nkosi ukulangadelela kubuya kwakho emhlabeni. In Christ's name we pray, amen. Amen. 18 verse 8. Ufunza masutfolile emsakame silokamba sikhathi. Nginitshela ukuthi uyawubemba ngekushesha. Kodwa ingabe indodana yomuntu nayibuyako uyawukhanza kukhona yini ukukholwa emhlabeni. Kodwa ngabe indodana yemuntu nayibuyako iyawukhanza kukhona yini ukukholwa emhlabeni. Why, oh Lord? Ngoba kusetaba nesigayegaya kulomhlaba. Tindvo setawushuba kulomhlaba. Kuyawufuna abantu labanjani labakholwako. Sibuka indzaba yekukholwa ke bazalwane. Sisetikwayo. Yeah. Sisetikwayo. Uyathi ngisacabanga sazidla ngalokukholwa laleli vesi. Kuna nasifundo lesisifunze Sunday, Isaiah 43 verse 16. Ngisacela sigijimise kuwo. Kukholwa. Faith. Isaiah. Naku lokushiwo ngusimakazi. Lo wavula indlela ekhathi elwandle. Wenda umkhombo ekhathi emantini lanemandla. Lo wadonsa tinqola tembi kanye nemahashi. Emabutho nemaqhawe onke kanye kwalala khona lapho. Loyo lo wenda njani? Lo wavula indlela ekhathi elwandle. Wenda umkhondvo indlela ekhathi emantini lanemandla. Lo wadonsa tinqola temagibhitha nemahasha khona. Wakwenda njani? Wakulalisa kwalala kwathi nja. Khona lapho. Ngamanye amagama mzalwane, uyabona indzaba yokukholwa kithi nawe isime kwekuthi simati lo Kristu loNkulunkulu kwekuthi mkhulu kangakanani. Bantfu labatawuhlala batinte noma ngabe sekupita ini elukholweni bantfu labamatiko loNkulunkulu wabo. Labawatiko emandla aloNkulunkulu wabo. Labawatiko bukhulu baloNkulunkulu wabo. Labatiko ukuthi ungubani mbambamba. Ungubani lona lesimkhondayo? Lo ufuna atiwe ngimi. Angatiwe ngumfundisi. Bese sengicabanga ukuthi mina ngidawusurvive. Lesikhathi sesigayegaye lesitako la. Lekathi Jesu ngabe indvodzana yemuntu uyawukhanza khona enikholo emhlabeni. Kuyawuma abantu labamatiko ukuthi ungubani lo Kristu. Lo msenzisi wethu mbambamba emandla akhe angakanani. Asuka kuphi afika kuphi. Uma khona lapho afika nemkhawulo khona. Uma akhona lapha nemkhawulo. Kodwa akanamkhawulo. Akanamkhawulo. Lamandla alo Kristu. So thina nawe mzalwane asisebentele kunkonza kumati. Asisebentele kwenda njani? Konda kumati. Asesifunze ke Mateyu 16.
Loyo uhlala asime no matter the circumstance. Ngoba namhlanje bazana nesintaweni ekade into yenkulu. Uthi wami yakhuluma nami uthi yema ngiyacela ukuthi bathi de angade bebakhuluma kuphi. Bathi de kuta indlala lenkulu ngako asithine emakhaya sibe nemidrama sifake iphilisi engokolwane sifake konke lokuthi inhlafu. Jikjele mabhontshisi wakho washumbethe wajikjele jikjele umbila wakho ushumbethe jikjele nje loba uvalele ubinza usithu. Athi wewe yini lento lokutshela lo? Yini lento lokutshela? Wathi kusethakusho uyathi ngiyibuka le policy ya Trump bazalwane lapha eAmerica. Ngiyibuka ngempela nayi lenzaba iyapi ikonzephi lenzaba. Uma emave atawu wanyusele matarifu azanyusele nanathi. Azanyusele na? Usibukile ngahle lo muntu. Iyakhuluma lenza bathi kukhona la kiwa khona. Kukhona la impela khona impela makangaqhubeka kukhona la kiwa khona. Usanganise tivete emhlaba tisangene sinwa inhloko sithi simakathe yini lena lesivako. Yini lena lesiyendekayo. Asimdlala kasana makathe 50%. Mbane bathi 36% ngaso sithi 30 wasona phansi 50. Ishayile. Asimdlala bazalwane kuya hathi sekuhlupheka. Kodwa umana bamatiko loNkulunkulu ukuthi ubani. Kukholwa indodana yemfita kukhanza kubantu labamatiko ukuthi ubani. Matthew 16 verse sicela lapha verse bana semvule la. I think it's the verse nakhonjana verse 16. I'm not sure, let me see. No, verse 13. Qala lapha verse 13. Yes, ufunza kahle, ufunze fast, good. Jesu kwasuka lapho wayeveli belisefutene edolobha laseKesariya. Yes, Philip, yes. Lapho afika wabuta abafundi bakhe wathi bantu bathi indodana yemfuyo ngubani? Yes. Baphendula bathi uyathi mina ngiyamangala mfundisi ukuthi bathi bantu lona uJohane umbhapha kwaje Johane ubulewe Jesu akhona endikwakhe. Uyathi ukuthi kusane bantu kulamalanga 2 seconds nje. Usane bantu kulamalanga nabakholwa ukuthi umuntu makafile uphinza avuka bengani. Labanye bathi uba inyoka. Angabona inyoka lesihlata nje ithi la yinakho esitubhisini sakhe noma ijuba la ibaleni kakhe uthi hana ngikho ngivakashela. Go ngishona emabhilisi mina. Ungaba blame nje abantu bathi wena uJohane umbhaphatisi. Lo banqunywe embi kwabo Johane umbhaphatisi. Angathi noma bazange bayele emgcobeni waJohane umfundisi. Abo ba blame abantu mabaye emgcobeni bayobuka ukuthi ufembamba yini. Ngawata bona lo myathi hayi nami ngiyabala. Bathi umuntu uphinza avuke thina emaKristu sathi ukuthi umuntu angabe afile ulele. Futhi ungamphazamisi kumvusa. Unjani? Uyawuvuka mhlakha licilongo. Selivusa labafile. Selifuna ukuthi wawusebenza usesengafi wasebenzela kuphi. Amen. Bathi bantu bani uJohane umbhaphatisi. Amen. Ngibekavakashile gogo ngibonile gogo noma mkhulu engcini. Ngiyayibona nyoma abachuma abantwana bathi na inyoka ebaleni na inyoka esitubhisini noma na inyoka ekoneni endlini. Hayi ngiyayibona.
Mkhokho. Ngumkhulu. Ngidlala wena. Kodwa sina amaKristu lithemba lethu silibeke eKristu. Amen. Labanye ke bathi ngubani? Labanye bathi impela. Labanye bathi Elijah avuke Elijah emathuneni. Uvukile angithi babona Elijah bekaphefuma ama-miracles amakhulu. Sebathi vele uvukile nang Elijah. Labanye bathini ke? Kanti labanye bathi uJeremiah noma inomunye nje wabaprofeti. UJeremiah labanye bathi lomunye nje wabaprofeti. Lona lekakhona. Waseke Jesu sokubuta lo mnyambuzo lo uyalandzela wesibili ucale ngebandla. Wababuta wathi linake lifimba. Ngoba nasezulwini kuyakuba njalo bazalwane. Lamhlabeni siyakhuluma nje. Bathi indzaba kuthi mine lo Jesu. Bathi bantu what about wena? Ngoba inkolo indzaba yana personality. Ngiyanqinela nje bazalwane la ngembili. Kodwa indzaba ukuthi mine ke wathi Paul umtimba wami ngiyawuganzayo nguhlukumete kuze kuthi ngemhla wehlulelwa ngingatholwa ngingatholi kulahlwa ngingatholi ini kulahlwa sengishumayele kangaka usho kanje bese sengiyahamba ngiyolahlwa. Amen. Yeah, ngoba uthi ke nini ke as come back home, closer home, easy khomba lapha bathi wena ke mina ke ngisengubani. Asesive ke impendulo. Simon Petro ophendula wathi uMkristu indodana yaNkulunkulu ophilayo. UMkristu silanze ngekuthi kumele umathi loNkulunkulu uthi ubani. Wathi Kristu yena we are the Christ, the Son of the living God. Asibe impendulo yaJesu. 17. Yesu waphendula wathi kuye busisiwe wena Simoni wa Johane, Simon wa Johane, Simon the son of John. Simoni ba John. Asho njalo waka John. Utalwa mJohane. Sibongo sakhe saka Johane. John. Amen. Yes. Sibona umuntu bazalwane leka uyatamati Simoni ngimcabanga umfundisi kuthi wakushiya lamanethi ngoba ithi iBhayibheli wawashiya ngaleso sikhathi uma kathi Jona uma kathi Jesu yeyi wena selidamfuna kukwenda abadveli bebantu lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi wawalahla lamanethi uwalandzela lo Jesu ngiyatibuta ukuthi akasiyedvane ngilandzeleni lo Jesu balishumi nakubili yini lebekayibuka noma bekahlela kubuka lo muntu amdadisha lo muntu wase uyaconnecta wathi izulu lemfihlakalo asungivulele imfihlakalo ngalo muntu lona lengashiya emanethi ami ngashiya ibhizinisi yami ngalandzela yena ngifuna kumati laselizulu liyaqhuma akazange nje athathwe umdumo uyathi legama lethi Simon mfuni bazalwane bathi lisho ukuthi yini umhlaba it's a reed ngumhlaba uyabona umhlanga kwasemantini uma tikhukhula tibhekale umhlanga ukalubhekele uma tikhukhula tibhekale umhlanga uyabona wadifaya ligama lakhe wathi ngifuna umati lo mvulo na laselizulu liyamvulekela uthi this is the true son of ngilona lebakhuluma ngaye labaprofeti lababalwa ngilaba boJeremiya boIsaiah bobani senguye lo nePetro nje Jesu makabuta ukuthi mina nithi ngubani Petro ude inkinga uthi ngiyathi lizulu yonke lama miracles ngibona lo msola wenda angilandzeli nje umuntu
umuntu, ngilandzela the true Son of the living God. Ngilandzela the Son of the true living God. Amen. Amen. Lalela ke Petro simbona ukuthi uyamandi sisithe lukholo liyawuguma kuwe mzalwane uma wena usebenta uthandaze Nkosi ngimbulele bukhulu bakho ngimbulele kuthungibani ngilapho lukholo lwakho liyawuma uthi ke Jesu ke lalela lapha yePetro njengoba wena umbulelwe lizulu wekuthi mina ngingubani lalela ke namuhla yeSimoni wena mhlanga kusukela namuhla asesive uthi nami ke ngithi Ubusiwe wena Simoni noJohane ngoba lokho akuwembulelwa umuntu kepha ngubabelo sezulwini. 18 Ngike ngithi umphe uthi kusukela namuhla mina sengikupha igama lelisha nabo Abraham abanikwe amagama lamasha wasuka boAbraham wathiwa boAbraham Amen. bo Jacob banikwe amagama lamasha wathi Jesu ngunika uyabona manje ezulwini msalwane watimisela ngekudiga dipho ukuthi lo nkulunkulu ngubani umati yena umkhonze utawunikwa ligama libuye ezulwini labuye ezulwini leligama la Petro sesithi nje Peter akube ngasiye Peter kwakungiSimoni wasesothi Jesu kusukela namuhla wena you are the rock legama lelithi Petro yini imfihlo yakho yeSimoni kusuka emhlangeni into letebhetelako into futhi nalenjalo efekekako kungoba ngisite ngifuna kumati kwekuthi ngibani Amen. wamati ukuthi uyabona funa simati lo nkulunkulu lesathi siyamthanda lesathi sishiya konke lesathi sitawulandzela yena thine kwethu imfihlakalo yekuhlala ekumkholwa noma ngabe simo kasi ngoba kukholwa site kutawusebenza lesikantimo tingavumi kunedingqinamba utawuhlala njani mzalwane ungayetinyangeni utawuhlala njani mzalwane ungahambi uye kuphi yofuna isito kubantu basemhlabeni utawuhlala kanjani ukatawuthi awufika umprofeti lomkhulu kade ubuya kuphi wena na uthathe ijumu gijima uye khona usisi utawuhlala njani kulo nkulunkulu buke yena kuJesu na ngikuthi umadi kuthi umbani uthi ke Jesu wena you are the rock. Yeah. You are the rock. So joyina le line labo Abraham nabo Jacob. So phuwali igama. Petro wena uyini na? Ulithwana. Qhubeka. Etikwalelifala ngitawukakhala. Etikwalelithwala libandla lami litawukhula ngemandla lamakhulu akumangalisi nje lapha ngelanga lePentecost bazalwane bana batsitsekile bathi nathi tidzakwa tadzakwe ekseni Pawula wathola sibinzi eswasuyaqala uyashumayela uyakhuluma uyamdefenda lo Jesu lebese kangakunjana sekangekho emembi kwabo kwamdefenda ngemandla lamakhulu walishumayela livangeli ngemandla lamakhulu bathi mabasi bafuna kumbamba bambulale akazanga anakunjana tsatzalate wase uyatinqusela wathi limalele lesami siphambano sibheke phasi ningangibulali njengenkosi yami yini indzaba na ngoba bekamawati emandla alo nkulunkulu alo Kristu lekamlandzelako uyathi mfundisi ngimangele ngisazindla ngalo Petro ukuthi yeJesu kungabe ngiyo yini lesizathu sekuthi ngoba wena lo Petro bekakwadi
ukuthi ungubani. Ngabe ngisweni lesizathu uma uvuka lapha ethuneni utshela lo Maria lona, Maria mbotshela abafunzi bami ukuthi ngidawuhlangana sengivukile, sidawuhlangana eGalile, utshele na Petro. What do you single out Petro when you have already said, oh Lord, bafunzi bami? Ingoba nyathi ukuthi Petro yangathi ukuthi ngibani. Paul ukhuluma amagama lamakhulu bazalwane. Philippians 3 verse 10. Ngicela ungifundzele Philippians 3 verse 10. Kunamagama lakhulunywa nguPaula ayamangalisa yePaula. Hey, nabakithi Philippians. Lengifuna ukuthi imali yenu nemandla ekuvuka kwakhe. Lengifuna komina emhlabeni khuluma Paul. Ngifuna ukuthi yini yaPaula lofunako, ngifuna ukuthi umathi yena lo Kristu. Nemandla njani? Ekuvuka kwakhe. Nemandla akhe ekuvuka kwakhe. Philippians 3 verse 10. Ngifuna kumathi. Lengifuna ukuthi ngimathi yena. Ngimathi lo Kristu. Uyathisa noma masibamba lapho. Lord, help me to know you. To know who you are. Lord, reveal to me with depth nebukhulu nemandla akho. Nayo into lemele sithandazele bazalwane kuze sitohlala sitinte siguquke sibe yini na sibe leli thwala. Ngoba lithwala kuyafika timvu. Kuyafana nesathi kefika ethwaleni. Nesiyasibele phela. Ithwala. All manner of people from all walks of life. Bacanda nesiyasibele. Basuke overseas bayocanda lithwala. Kuyafika ihele majelo. Sangotho. Lithwala liyawusala linjalo. Athi Jesu wena ulithwala. Yini athi ulithwala na? Ingoba uyangathi. Ingoba lizulu limbuleleke. Kuyawufika ikhathi tetingcinambi. Lithwala liyawusala solo linjalo. Ali not moved. Aliqhekeka. Kuyafika umlilo ukhotha ngetunje. Awubonakala sethwaleni ufikile. Amen. Akumangalise-ke athi Paula lengikufunako ukuthi ngimathi. Imathi lona lo wangisenzisa, lona lo wangentela umusa, imathi. Let us strive to know this God. Uyabona nje sifundzele sihlabelelo 94 namhla nesivileni bazalwane. Uthi mi ukhuluma ngebukhulu bakhe kwekuthi ungubani. Wadala indlebe uyeva nekahluleke. You know, kunebantu bakhathi imoto mfundisi bathi design leti moto from zero. Leti moto cannot be greater than them. Kude into leyabe yabayinkulu iyengalona lekayendile. Yonke into ledaliwe iyawuhlala ingaphansi kwalolo kayidalile. Lona lekayidalile ungetulu kwayo. Amen. Ungetulu? Ngikho nje gcineni uthole ama-accolades lamaningi kakhulu lamhlabeni athole netimali letinkulu kakhulu ngoba lo muntu udizayine ini info beyingekho yabakhona. Amen. Asimati uNkulunkulu. Asimati bani? Asimati uNkulunkulu. Nebukhulu bakhe. Ngifuna kumathi.
Ngoba ngiyadithi likholo lwami liyawuhlala lozi libe linyakathiswe. Noma kungafikani liyawuma ngoba ngiyamathi. Ngoba ngena njani? Ngiyamathi. Daniel, asesiphiza semfunza. 11:32. Mfunze ngesingisi. Mfunze ngalesingisi. Mfunze ngalesingisi. How great is their God? Daniel chapter 11 verse 32. In English. He shall seduce with intrigue those who violate the covenant, but the people who are loyal to their God shall be saved. Angifuni ngele lawyer. Ngifuna kulunga. Ngifuna le version le. The people who know their God shall do what? Great Exploits. Ngifuna le version le. And such as do wickedly against the covenant shall be corrupt and flatterers. But the people that do know their God shall be strong and do exploits. Amen. Bataba namandla. Kuyofika tikhukhula. Lithwala limini. Sangotho. Lithwala limini. Umlilo. Nambe siubona bo TV lapha eNew York. Lithwala lendenja. Shall be strong. Yeah. And shall do great exploits. Lalisho njalo lelisafunza sisakhula mfundisi. Ngibona le vision yami bengiyifunza ngisakhula. Sesesizenza. Lalisho njalo. The people who know their God shall do great exploits. Amen. Amen. Hallelujah. Jesus. Shall do great exploits. Yini mfihlo yamalo umkholo. Athi Paula, ngimati yena nalomandla, the power of his resurrection. Mandla evuka kwakhe. Ngimati. Wayufuna ngimati yePaula ngoba ekumatini kwami lukholo lwami luyakuma. Yeah. Angikhathali teki njengale magama lekawabuta koJesu ngabe indvodzana yemuntu uma ibuye emhlabeni yawukhanza kukhona ngifuna kwami ukuthi ngiphokophela kuthi ngimati. Let me know my God. Bazalwane, mina ngicela ukuthi uhlale kuleli. Yabona leli vile litachacha leli. Litachacha. Amen. Ngithina uba. Amen. Holy Spirit utakwemvulela usadlaleli. Thina eMaswati sanikwa bathiwa sikasudle ngekhathi lo. Singawubeki nje lapho ugedalisha idust simthathe sandise uma sesiye emasontweni. Why ngoba kumele simathi. Kuyofika isikhathi sesigaye ekhaya. Yeah. Isithi mina ngizalwane ibuke le venture. Ibuke. Ibuke. Bese uyajula. Kasi sikaye ekhaya nathi siya. Asizange sathi. Sikhathi sani? Sesikaye ekhaya. Sisikaye ekhaya. Imagine namhlanje ngabe i10 kg rice 150 lokho sekafaka ema tariffs la nyuke kangaka abangamalini.
Impuphu imalini? I-10 kg. Lo sekafake ama-tariffs kangaki taba malini? They that wait upon the Lord